fu bi an say kwasia de ye kwa asori omo po asori menim dia na ya na nhemu ne na ka kire wo so fu bi ankofie otena ase e kan se ba komenu bi a ya na mehu ne say at this point was say e de mragu kwan mu no bi biara obetena ba bia ka sa ne ma ne bia no you holding no responsible because akoy say obi aka no afa ne ho de obi aka no afa ne ho de intade achi ade se bia nkrofo sha na ehye sa ankomyi sanse mi nkrofo ka na wo mokeka papa yes ba kan ye minyenya nipa minyenya mi difo na so mi in my okay let's all agree to disagree yanko 2029 Dr. Bawumia timi be ye president e wo Ghana akonya we so a me yanje me kra enfemfere me nsam in fact me say osompani aziko usu bempa aba be kasa edi nkomo e de afa MPP election a e be cause 2028 so wa obeto abade ama Dr. Bawumia bia no me da wo so no kre ba sa ni osika no me no e na amso kano director dodo de tie ni nyame adom a 2028 akonya nya de beguta MPP na Dr. Bawumia enya de oba be president e wo Ghana hada na ever untie me daruti as a Dr. Powerman me de menkwa ene ma sore e de toso me menkwa ene ma sore de toso and the 16th of August me gina ha e declare say nya dia Dr. Bawumia president e wo Ghana akonya no so ene ya chena 2029 ensida say Dr. Bawumia etimi be ye president 2029 a me Dr. Powerman as I said monfa me nkwa enfa so say last 2 years to aba so for we can say about for beto no say yes ye hye no e na wo mo ahye no mu gya na man course na Dr. Powerman so no dia beto so say 2029 obi frem so obi homete say ni say si a ye fa ne kra intwa so no say Ghana ha de ye pe peace ye nkum nipa ye pepepe yo mama nka bi ntiro tumi afa ho adi na nka yiwe na ka 2029 to aba ni na kwa so mani nyina gya kire say wonya no kwafo a eya na dien